Mhux 50,000 kif imbassar imma iktar minn 70,000. Dan in-numru ta' persuni li ċċelebraw il-wasla tas-sena l-ġdida fil-Belt Valletta. Il-festeġġamenti organizzati mill-Fondazzjoni Valletta 2018 fi Pjazza San Ġorġ fil-fatt kienu suċċess kbir. Dan f'serata li fiha n-nies setgħu igawdu mis-sem ta' bands u artisti lokali kif ukoll membri tal-Orkestra Filarmonika u arti viżiva oriġinali ferm tal-istudenti tal-MCAST. Il-Gvern irringrazzja lil dawk kollha involuti biex din l-attività setet timxi b'mod tajjeb ħafna. Attività li kienet sforz kollaborattiv bejn il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Fondazzjoni Valletta 2018.